Kardon Nilimonjorong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Chokihola long Aki Minayara Petrol Pump Kangpupon Matijong ni Pioneer Cap ar nila khaingor phonilip MSC constituency ke parlo dokhora hidi along Aki Minayara Petrol Pump Kangpupon Hemalong gari motor ledo pusitami jangthu ke thai abar sai abi pulotangte isi kisunga sonsido Lason sinon apor nilip arhat kido anatum aphan isi birta ke mia sonsi klanglo Kedamdang penang an ardipet nilip ahawar arat kaning rimati adung het along jangthu ke thai adim kavedet ajok penang anaki sungsi donanglo Sitaminon apor Nayara Petrol Pump nilip ahawar along debok het kang pupon pen debok terai arat kido anatum sitami ning karong pen sidolo Lason si matijong ni Pioneer Cap arni nilip ahawar dokhora hidi along Uttom Bora Gobindo Bora atum chelang si Nayara Petrol Pump ing puponlo Bangso along nilip MSC Pobitro rong pichetong tunsi bangso Nayara Petrol Pump ing puponlo Chokihola pen Philip Tiso Karbianglong News Ini nilip along si berta ke belo Bitum dat UC ini itu bini kang long UC apa nih itu yang sudah saya ini tunggu tunggu ini pelupik kita seluruh jalan damai tangke itu 30 kilometer itu damai anji jangkut saya long karena pun numurigor kita mela ronda aku dah 25-30 kilometer di damai sumpik damai isi berita ini itu Nayara company itu ini bukan isi BUC nang itu loh asal BUC lah ke license kilong bangke lah ke Uttom Bora pembuat si license loh di bahwa orang sudah selesai karena ini lah bangsa mesti senten kalau cara tu ni lepas tu lebih halong po hai gel pemain petrol pemain tu dan hai kata si tu long po lepas sana jang tu long po mesti lah itu dukan long nak tang ke nanti dukan long dari segi nak original jang tu long le dah kebang BUC long itu original jang tu si long ini baharar pan ini bahawar pan isi kita ini labangso BUC owners ke hem ke kona labangso BUC owners pan ke Uttom Bora pulo license owner bang ke kita hem mai long le hem tu bang ke tak hem long le sen so company bang Kimilan so company non ipulong sa tami dulo Puro birla pen lang jo sampai polo pen lang so Nayara si dulu hadat na hadat polo parlong katulo sebagai lalong katulo menili balong so company dulu so company bang Malaysia Kang thilang solang sunning kan sirkep arda ke pleng arni ke talon pon Karbi ang long ni hang ni jang ang bong chot kali Asam ang kang pi ang bong pen nong nam ka chet hang long alang sun kang thilang so alang sun peneng an ning kan sirkep arda ke pleng arni ahin pen alir alon pen ke talon pon abirtan nilitum pherang ke pen birta nang palipon Kang thilang so alang sun amen chelong det aphida bang so alang sun pir the adang amunit atum chini pon wang ve asot mandet lu Laso ajok ke daptang kachari pon a sorkar nomati constituency pen karja pon abarim asok teron munthi bonsi bangso kang thilang so alang sun along an humri damsi pir the adang pache thang pon ji aphan sai ke deng pon pangcheng pon si non pu an bangso kang thilang so alang sun ning kan sirke parta nangman thu si pir the adang amuni datum anta chini pon long lola pen bangso kang thilang so alang sun ajok si adung arai ara datum be habe par pen chenglo tovar anta mi sen pen ang thek che thek pon long si bangso kang thilang so alang sun aphan pir the adang ke pachini pon abang phu abarim asok teron aphan penang an ara datum ka choro lapen kurwang thu pipajir pon phuloni pen oronik ti kathar Karbianglong News kang thilang so celebration long acha nale check the deal after her media court tumhan next performance will be singing that means next will be what called a rocking performance by I'll tell you later on episode ko kuna gabo but solo ma okay okay ako pikanji dolang ma without any preparation on spot sisipin pa na choko
Cirap situ dun po. Kumana ikan bang dolang putih bang ignom, kilunji dolang ikan mana anything. Do putih bang ignom. Jakong nang iti. Ateba lapangan sound ke mege korcha nagi. Kasih. Kumana ikan ji kilunji anything. Drama tame bang tame. Nilitum lang dun si. Okay. So let's see the performance. Jadi lemah. Okay, sir. Sesanda. Lapen ke Lebih aja kok, kamu tahu lagi. Turizim along an sosai pada belum dia pan, mate kepa mitu pan ladak, dukel mate ladak, tebok akar biar tu an sosai ladak, cokomar kadia tu, dangkong si jinpur lo belum te jesen alam lo belum ladak, kang hilang seorang dan kedang anak tema dak akejok ban mate ladak, tangkai hiki sini sudah kelong dopo, sila bangso turizim mate department non disekon silong lo bangso department do alang itu ladak kacera pasti tu ni pan, ini tempat kita utara me ini tama. Pendak turizim apa sana kacari pon momoto lapen lapatisor de kacari pon momoto itu sih kerja patung pon do bulan bela bantuan kilang soal itu sih ini kerja pon siapa itu main mana bicara pagi itu pon sih kan kita orang lain dan kalau itu masuk dulu kenal itu Bokolia English Medium High School ningkan ikorap hokechok ruptalin asengkan ketalon pon. Lakhakray Silangpher constituency ke parlo Bokolia English Medium High School ningkan ikorap hokechok ruptalin asengkan talon bon along reception committee president Karbiang Lotor Mouse Council EM Madhuram Lekthi HM secretary Rupsing Ingti atum chepahem pupon. Matijong ni phai trok arni pen pangcheng ponsi ni phai trok si arni an talon ponlo Bokolia English Medium High School ruptalin asengkan ke talon pon along kijut si angdeng mati ada por phai sirkep apor malom pen cultural procession armu chejeng peman ponlo Bangso armu chejeng ke japon lake Karbiang Lotor Mouse Council EM Madhuram Lekthi lapen Bokolia English Medium High School principal headmaster lapen all Langpher constituency high school headmaster teacher students satum bangso armu chejeng ponalo RDCP dun Lapen labang suamaya longkache tongdon laki Honorable MLA Dorsing Ronghang Karbiang Lotor Mouse Council Education EM Richard Togbi Karbiang Lotor Mouse Council EM Madhuram Lekthi Fund President Sona Singh Terang Fund Assistant Secretary Kesap Terang Joy Singh Togbi lapen Langpher constituency angkang headmaster principal atum anta chetongdon lapen man ke doke thi ke ding atum sitami chetongdon lapen abarim headmaster abarim students atum sitami chetongdon si mayalong RDCP dun Lapen Karbiang Lotor Mouse Council Education EM Richard Togbi MLA Dorsing Ronghang atum aphan sitami pinpur alu pipa jerdon Volong komaji pen mukrang terang Karbiang Long News Bokolia English High School Nini Apartment ini ke kejutsiar ni lo kasih ke ini kejutsiar ni long kecengsi itu asai bangke lake luar itu anu keceng kucing pulau langsung keceng ke bangke je ke lau sumaratum itu kapuri kaselet pak school ke pat ke toy dunde agar je natum jolahai teman aning ke parung lo nanti pialam bangke kasih ini tu bini dak English High School pan higher secondary school anele tu towar kam tansi isi armu bache jeng padu nile labangso high school class 5 pen থেকে Charlie lo class 5 pen up to HSLC nile dakwaji ki undun lo HSLC 2005 abis 2005 abis nile dak 2005 pen HSLC je paul lo ase bini ningarong pingan lo te mitang high school ni Charlie Beck high school along labangso school along pensi ako puthot mitang school life student atuman ke thaklong pen ningarong ningang samduk tipik lo pen ke non la silver jubilee mate ruptalin bulo ruptalin karcho long sami ni puthot labangso school along pilos reception committee labangso amai pu ni mitang ladak nanga cipahem pulong la bagian ninjing sampigan lo amparda Karbiang Long Autonomous Council long MSc labangso school ban sini lita hithalong lo MSc
non hola da council long MSc mate EM lo nono bangke EM mandun ben buthot methang high school long ache bangpen teachers atum hane che thaklong la pen student hane che thaklong la kening kan something pilo bangsa sekolah panang le kupene kama thapon do masa dolo la bangsa school of pange matha pondolo la ke mona khane ko la pen ke ni pini kiju chair ni edum ka chupha pon alu hisar po ritu ka chingonai Karbiang Autonomous Council ACM Sir Dr. Tuliram Ronghang alang ipansi pini alu hisar po aman kan itu chuang kon lo apa alang ni nang chitong nun po napada MP sada bangi ji lapen ke MLA tum da duigi MLA sardum ta lapen ke ni tum Klemra Pet Karbiang Autonomous Council Education EM in charge Richard to bisara lang ni samin ang chitong nunigi lapen ke EM ke tigiding atum da duigi MSc tum ang chitong nunigi kasi mipilo da English High School udam lo plodang te lapu langwe sa na langnam lo plodang te English School plodang te lai longwe bukla English High School aposi student na dopek la school kasi ako high school ta record ameo education EM sir methang mata nili bana ko bukla English High School pake nona teng bolte mission lo kasi mo future anta la school aso teng pa duti bana pake category kori bangsa sekolah long pen munit kaceman bangku ando sanang putai ma dulu tumi dag school HM atum nang khan lo la school long pen non mensing rohang buno non senior journalist lo la la school first base lo la tenge la pada lila ukil nang mantum da lo la pen ke engineer doctor amparta ACS nang patu nam ta dulo la school lo pen kasi ningaro pigalo je la school lo ng charli osmar tum patumi nili tum dete abare ma student atum ilumini pura so sia asa ke deng kondo hala dakta chikubirenti lo la school pa sini tum ta kiundun lo pini ke nili la sonang man lo uta nili pini la sona nang man lo anu tinta aning arlo alam chikubir long lo la lo ning karong ke thinai bang ko ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সি के parlo Rengbong Home Seva Ashram School along CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen nujok ke sompon lason si mati jong ni phainer ke arni ada por phai ke apor pen pangcheng ponsi fuloni adung ke do Rengbong Home Seva Ashram along ke paching thorje aphan hini apharman Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen long e sompon lo laben labang solong e ke sompon along hemphu adoan mati Vishnu Mondir Kecharli ahemate school building hini apartment si nujok sompon lo laben labang so hemphu adowan kapin chongpon lagi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pensi pin chongpon lo laben labang so Rengbong Home Seva Ashram mesen pen kikim kerang ponji apan ahir jume hang teka laben labang so nujok ke som ajai megalong Karbiang Autonomous Council Fuloni Constituency Local EM Kangbura Kiling laben Hawar Khiat LA MLA Dorsing Ronghang Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe in presence of Jiveswar Misra, Akhil Bhatia, Mot Mandir Pramukh, Basistha Bajar Barua, Lapen, Karbiang Autonomous Council Chinthong Constituency MSc Avijit Kro, Langpher Constituency EM Madhuram Lekhi, Lumbajong MSc Joni Timung, Mohamaya EM Lunsing Deron, Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso, Langhin Constituency EM Billy Mohon Khaklari, MSc Kachirong PP Lapen nominated MSc Mongverong Piatum Chetongdun. News Desk Report, Karbiang Long News. Arnam Kangkirji, so Duan Fantin that itu manijok somlo, tapi laso hempu, laso Duan bangke lagi itu parokan je Vishnu Mondir pro itu bangke hempu Mondir, dan Rengbong Home, amen dari Rengbong Home pro dan la so tidak manijok somlo, tapi je dari sekolah kan ada Rengbong Home somlo kelas, dari sekolah kape messenger antai itu sira lat ya benar kamu residential school so ni jok dia ke hai tu मिले जाके के मिले थे कर्मियों पर मासूम स्पीकर पे चलो ये मेमसी आती है वो सिस्टम आता तो सोते ani jok wala so hempu adwana bangke nikane siang go betai asal ke Vishnu paroklam ke Vishnu Mondir pulo Karbiang ke hempu lo wala si
hem pusi hala tawana theklong po heman da sob karbi tum se nili sila so kapingchong karbi tum ke original ke tum ke hindu ta kali christian ta kali tum ke karbi ga fijo mate pilthe ke plangcheng ben ta se tumar nam ke hem pu mukhan pira singja pu tumar nam ke arnam ke the arni ke the arnam sot arni sot kali magala